Kumbaga, yung semua mau asal setri beri bat kaniga benta, beri bat kaniga program pada program bujunga, dan ada way kali yang juga romba, kalau pasat tiga benta, punya macam, kalau cuma lapin kongko ban le tiga benta, kublen dan jong i ban ai tiga benta ban jaban ten jong le, wajib betul so ai kublen pi baru ipramet, ada kilo pa, kikun sama, lagi berat kampam pastor. Iba napor nabi dorong ini bentar ba ilat dengan program cilik cengi ilai syak bagi ado mestep pada do damit bersin aji syakri boleh apa dan jino Jakarta jui boleh lo kerkul baca ni dua do be mangai gamet bukan bikia abila pada rekat bagi report baru abang jun ai ketin jom boleh report report ni ka kelimat bentang ya kubur bapa makan lebih yang dia po dan dia jamit kalong habis aban syam naga gospel yonis kebala depulira usul jauka tulis dan nama kalau nak khatsa berdekat kebanyaw lada pila itu yupa jongaru Henry nadu mentang pi thu yau ban pi layo i yau kata-kata ke benda bawa banten yak tin joblay hari po tini ga no pai ni sngi abi pai se ke benda ju ji thu kadai ke benda ke ba dong kap ke benda jongi kom gibreu kam tam abele be junduk ji agi bun ki benta jong jing jongi banget baban syane ino idon kam je ji tu ha ada ki benta ke bagi don kam kom ibre bagri ji tu kadai ki don kam do da ta ko omne kese na kaliang jonga na marwa pi pilai tu enga ada ki bare dei tu enga ko kam su na kaliang jong o chairman dari tu enga ada dam kilo ki pramet ada kilo romba isakri jong fa guri ban wan ban ai kubor tin jong le akabalang jongi bersih di don kam ya tin penitu bat yang ini ke bentang aku ban pira eka akila geli di bentang kabanung ko kalong bandang ginang itu kibatip ha baritu ha ya kita ke bersyak benitu lagu bentang apa kalong gaji itu dalabi kalong kebadan kam hadu kata bat kebala hadu kalong gaji itu dalabi lembang gaji syam gaji kendo marmet takamha ya kini baro kebala ken seni khmat kata-kata ke bentang abede bat kani ke bentang bayi obadi keren balai ngawana ini kubur namar bursi na kaliang jongi nginget hikam di benit bursi ngipat itu kuwa mentan kajing itu kabalong kodon kam rota waktu jom leru kadang semua di bentang ke bekrem sekarang kajing itu ikan mau syafam jisu ladon kina itu haswa buat hadin balakayo ikan mau abede kajing itu yauka jisu agitab ya saya kalinong kebenyo dan khot never cut sound uya saya itu ane bakati setikat pun kun balon khot Emmanuel berkunjuru gospel Matius kalinong kebenong kong dan khot kebar pulang bon khot kebenyo Emmanuel ublay lembat ni kata kena jitu syapak pujisu
Badai dengan dia berbentang. Badan kan dia jibi itu ngikut bani itip way jisu. Marga dai badan tin jong play nga puli ka. Badai dengan badan jibi itu jangan sakni jong tuai. Bagi itu bagi sulong tuai. Kata dia berbentang. Kabang aku aban warak dia pun bentang. Badan sibun ki bentang. Kabang nang jibi itu. Awak isaya kalau nang kabang. Hendak agar khat bendri terterang tu itu ini. Walau khat ubah pulang, unang Islam, ukpa bom jikut, ublay di kau boros iyan do jinsuk. Kita kena yang jibito, saya abito sa pang Jisu. Banam taru, abos bel betul sigan nang gaba, nangkong kad khat wat huay, orang ini gimtin. Paman khat yang ketemu Jisu, nawa patem yang kibril nagipok jongki. Satu kami beli sini. Jadi orang pada ki jawalong brio jongka Jisu sini ketertai. Kaciwan jauh sini ketertai kelong. Bagi tip dari baktir coba itu ini, bau dengan patem jong ketertai. Kada ada yang bentang, kabar kalian jong syakri jatuang, kipni itu abade baru Jisu. Nangta susu, hospital unit kalau nak bersih, kalau nak bernikong, kalau kau kebar kena orang ini gentin, akni ikut ublay, ubakit no yaki pop jong kepertai. Agi syar ada dan betai bini abade ini ikut, ini nomor baru, agar kita pang berteng dan sibuk di bentang, bagi yuk bani keren ke por bentang, dan sim lengkap tergimat di bakongsan abade di bentang. Kali ke disipi itu, kabel ni syakri jauh tuan, kabel itu bau Jisu ulong tuan. Kabar, ngepoi sebentar kabar, kebentar kabar kelong, kaji itu Jisu, kaji itu Jisu daladi hagi bangai jongo. Hari sebelum sibuk naik bangi syakri tuan. Uban itu lagi agi kum banyak. Ada kejingnya jemi. Lesai dengan itu kalau orang Henry putra Jisu. Abu dan seperti itu lagi udai wai. Awal kaspal Yones kalina kepala dan kat kepala semua yang dia kepala sendiri. Jisu orang digentin. Bau gay Bukan na benar. Lembang raga jingpa jokpa jongo. Baru keren ke di bakenca benan. On ke di bakenca pertelan jadi cakndau. Baru tang ubannya jauh. Uban jikem bom jekut. Utau bom kau ya Bom ukur. On i jikem Henry kacing bitar ublay kanya sa halo ju. Kami kami jibito galadi jong Jisu baudai uta wawan na benang. Badai na kami kami tao magaliang jungi ilong kami kami ilong. Isakli yopay badai ublay wawan na benang. Lembang jingpa Jong boleh beri pajang. Nanda prospernya nasi kena nak apa? Henry berkot berlaku besar orang ini gentin. Baudai uktu jong kajingem. Bajar ubawan hau unam khan. Bajar ubangnya unam siang syuk lanu. Kadai kebedak kamu Jisu keren syafang. Yari baudai ku jejegem. Bauta bawan hau onam khan baruta ubanyet hau onam siang syuk lano ru. Kata kaji bitu jong Jisu daladi hagi banget di jongo. Nanta
Agalon mo go pra ga khot wat huai. Uang ni gedian ngalong jinsai kaperte. Kata-kata gedenta. Kalau Jisu percaya dia boleh jinsai jom kaperte. Abai kan seperti jinsai lesi. Kaman dia ini jinsai gabi i mentah lebar di galak. Abai dia dari segi. Emlei jinsai galong. Jinsai bekerja mesin. Namar ikan mau lembah jikai atau surai kai kalau lo berkhot ini kum ibangat namar udah jinsai baru khot ini bagi long jinsai sepuluh pat ombe apa jinsai ngan rak jinsai kat bersih kaki lek ngan rak atau selat ngan rak kena jinsai hati jongi emne jinsai kalau lembah kecil lebih hikam bagi tim bagi keren kata-kata ke jinsai kau justru kuat ini bangun long gumta pada kalau nong lebih sifau berkhot berbah nongkong berkhot berkhot orang ini gentin baulong unong laap langbrot babha unong ap langbrot babha iso tu ikam nam jo unong ap langbrot Wadi bangsa sibun ke ijing harakam motre kum na ablang brot barang ni jisu anglu bauta unong ablang brot obha waiti ijing na gabenta kilang brot Dai kata gabenta kabiyokan ya kai ijing temu jo nektin jong blai bauta udai ablang brot idai kirang brot ngrasa kema Agar ni percaya kemana juga merasa kemana gapok. Ada dajing iya jauh, dajing pak juga jangan percaya. Kumna ablang berapa bang, ulawan, banwat pada ini sempat, bangilah balong kumne, kubanglong mentah. Kata-kata dia bentang, kepada kalian jangan ikut, bau jisu dari long ablang berapa. Berbentang, kubau tua jisu ablang berapa. Yang snap tiga sore jauh. Ya kepada ben udah berkhot berjongi bagian wan sejan jo kata dia bentang bagi dia ban le ajib jongi okon juru anika gospel yonesi kalian nang gabas khatwe ger khot absam ogin geden ulong ru kajing ipat bad kajing imde American sibur ke di benta tu jimi pat. Upor orang di genti ladang acing net cugi kata kasulong tangan diga cingim jungi idai kibri ke bekod detam. Nambalan si ladang gimnet baharin ke si ke sayat adir bayat kadang jimi pat abare jimi pat kadang jimi besar. Lesi kata kat pelong ba hinam laban sya di barok ke bagi im mani im bagi im mentah kajikan jugi kalong ba hari ni im kadon jumi pat par jumi pat kadon ke benta ke bang sayo ke bainong lemba au jing le jungi ba kumta ju suong ni ada jumi pat bat mo su dai jumi pat laong ba o so jumi pat ini ada sni ke bakado Uta ubangnya jauh unjoin bad on pemipat jauh kata-kata dibentang ke berkongsan yang lejongi bagi suatu lejong jingim dari depan le jingim jongi ke boong mentan nama jingim kemkut no ke balong kimrat ke balong jijing thung ke balong diwipat ibagi ini bertai ada jingim muncung beriu ke bawah ublai udah tahu kerpang udah mal beri jing tahu berkerpang jong belai udah senang bandur udah besar udah mesin jong hi aji im jong kumta kalian jong kuat bangi ingin im jing im kabedai momon jong baradin jing ipat ke masuk ipat ladang im jing im kabedai bagaimana jong belai ni kau tin jong belai ni le kan ku jika tin jong belai ngai skam katahi
kan pelak ini bagian yo atau bainong hadin jong kan cim jong bagaimana kabar riu orang ini gentin agalin nong kedekat sah kedekat kabar riu ulong kalenti siapa ulong kalenti siapa kau belah pilih kau nak pilih duai ia gentin agan ini dekat kebah Henry orang ni, uji sulai tu ngalong kata galumpi ke jing sisa bo jing imbi. Om dan bawan pa Henry tang danga. Kata ada kebenta, kalau jisu ulah beli tu lagi ba ulong kalenti siapa. Dia tak tahu, Yesus kemana yang jingat ke bangidon. Badai tang kemana ke jingat. Abang tiap uji sulang kalenti siapa. Kata penyo ai ya tar jing ang no ka jing im jini ka basalam dat to jing im bagidan kan berthai bonsim ka jing geli bami kalong ba hatu to gibri ka bamnai ata jisu la se iwai na iwai idai bat iwai ki benta cho jing ngai joki ki im ha ki le ba Gila ikam di balang uji mentor untuk diwepa. Atur kalian joki ilaban poi atau ke imau boleh pengke. Kada jegeli ke bah. Ada tata berjubab. Badan kalian jongi kubuangnya itu bersenggi jubab ong bah. Kata cik ibu bah joki ke pelongi bahkan yo atau ke bainong na boleh. Henry ke bah aku apa orang nepor mentang. Kebaktiin jom boleh ke ong. Kajing mek jong yalang tangkum kita sedap jat khmat jong blai kajing mek ba jong kan kut no tang ngam ni chikim bengi mane perthai ko mau jisu ong ni taksi kalian joki ko yo la joganong ane jim kamar perthai kata kata ke benta kaba na kalian tin ke be bencuba bengi apa dia menjigeli ke ba berkai ke bangku apa ni pun mentang lomba. Kajinget jongi laga kambe lembau jisu. Kubalong kalenti kajing sya bar kajing imde. Kalau mana kabenta jing sya jongi. Iki bon jing aji alenti jongi. Henry Yesus kumen cibut bang syakri yutwa. Kubalong kalenti kajing sya bajing imde. Bakata ka pelongi bagan poi sila ri go blay la perke daga benda jongi adi joni cik yang bang imenta bat bapen skap daga benda kada mo kutin jong blay ajo i gospel kalmo ka bisipo kada ko benyo wong ulong jingkang sya ka jikter ulong jingkang sya ka jikter bat uta ubayad om nakata jingkang jikter udah tahu untuk supaya digetin kapan kami kalau menjongi kalau bang panyo aci imang cukup kadai tangan galenti kabar Yesus Kristus bawa jongi abang ingat bang ingat yang kitin kebolokren lebaktin jomblay ada si bentang abang dia balik bentang Yesus lekren bagab khadu ada dia ketika bentang ke jubito jom tua Yesus lagi gi bangai bagi senggan tu golong bang kalau nong ke bekatsan ke dekat ke bentong ke bangi baru segi lawan dia ke bentang ong bang ngalong din sawan ubasisya pilong itenat uji sulong din sawan ubasisya ngilong itenat bari itenat baro iba seso on kelat no ika bari itenat baro bang seso on ngon no ika kata-kata ika bentang ke Yesus kren bami ngilong tentang itenat uji sulong din ba udin sawan besya ika kamar sno ho ika kam banene u haji im jongi hapadan yobo ni jing haji alenti jongi
uji sukat ini bangene hau tau ding sawan walong utra jisu baru orang gentiin baklem mga pinomla banle AAUN isu tu batang na bo sa Gibril banim na jigim babha banim ni na benta agaba ide uman jomle lesing nama idon kam ban pando noble uble yo ban ai gebor habe dei wajing syakri utra yo ban kerku len bajongi kata ada benta kaba wara gidi nyo tuli gidi bitro bo jisu baitol le baulong babak hado gabenta gabenta no po minta kepala gelong kajing itu daladi lembau jing syem bagi kedo bamanget igembang agospel bakias kalunang kabang khandri berkhot kabal khatlang awal gaji sula keli sembilan jauh Ibriu ki ong abau day uwe bun lagi jubah don ki ong baulong Uilias dari ong day nang Yohanes Baptis nang tau Jeremia bar uwe na din tulupa kata-kata ini kejubah kabali osro lengba kini Ibriu ki matupor baga bakhando kalong kejubah beksengam jo ki belakang do mana baru Beliau mari juga ku tahu. Haji alinti cobi kalong. Obetras dagawe di jubak berserusem kalong. Belum kris ukun ublay baim. Belum kris ukun ublay ubaim. Kata jubak berserut nak berata berjubak. Kebelau-belang berjubak kababek Babaw putras lembah jegeduk dia syam jauh jiat nanti jauh. Ulai amat jeged khug bom. Ulai i kambak bersulale. Bak ye bau Ukraine ye balam jeged khug. Bat kunta ules kam bau ni ulang kris ukun ublay ubaim. Apa orang kita ketim jisu kalian jauh. Ulai gentin iba kodor rauka ya kata ke jingkrem jeng putras kamde ke jingkrem jo endre mesti makut jublai upen syayu ban krem ni gede bentang kata ada jing thu lagi kemudian kami ni kalong ba na kalian jungi hadu itu ayam ke bayi thu putras abade baru jisu kata ada jigli rapi pencuba halade cimet ban nantang Aku sekalian kalau nong ke bandri kan khot ke bandri putra beban kunai uji suai gentin kita suai gentin kuota sanopat gimana kuota sanopat gimana mami midon takti ngeci bom jukut bariyat skam mami Milong kris, uta kris, ukun ublay, ubaim. Kita ada gentin kita putras ulakran si sempat. Abaw jisulay kai baro. Audi por lo segede jika giba ero ata. Nabatu por giba sibun. Giba bot uta jisu tang makiyo ai jigerku hajiem joki. Leng bagi kamba. Joji benkia. Lembah jing sajo yakin bab ki ai ba dia semua gentin ke bekodo ke balong tin jo jigeku ya bodo hangga ba jisu kai ke ba ta peloi ki bakin khaidin no daga bodo barkum ta jisu la kli jigli piru ke kai no hangga ga jubab ka bekodo ke semua lembah senda di golong ba Kota Shanupat inilay mami bidon gatin bom jukut gatin jigin bom jukut banget skama milang utak kris ukun ublay ubaim
Kami ada jika ke bekal ke bentang jami kam pun ke banyak bersih ke jingbo jami ka jisu ke jingbo jami ka jisu kalong tang abang isyam ni ke ke bah isyam ke balang jibku hende bersih na pakindu jing jing bersih i padi no nagamon jiu hende ke mau kan gawe kalong ba abang i pai dino temaran gawe tabakut kalong tang ji babe ji jungi abar omdam sugu da we pat omdam gi we pat dilar gelenti bangila ban yo ko mangiyo na utra gi mangi syakriyo ada ge bentang gabe de bergejing ken jeng senggaju cepat jisu bat ke khaddu kalong Hakikan ke besar gelong ke bah dai ke khot ke bah nungkong ke bah nyau. Ada ni pek ha. Ya ni jing thu leng ba jigun do mamarnat. Ikin mau ya supi je kral pol haswa ba un long welik senggan ka jisu aba udang long usol. Ke ba ulene de bentang kita senggan tu ka jisu bagi je ka jisu kolong. Baudon kata jisu ham. Takkan nyam udon. Ulong udon ngat hong haji am juo. Ban penduk chat. Ya gidi gidi ke bangai jap jisu kolong ke stan itu kepor. Bagai beri barang besar. Udai beri badan kedan kebor. Kemudian ong hadain lo jual kebor. Nak kita ke badan kebor. Long ba. Nak kalian cu lami. Nak jisu sarong. Lagi soklan banyo untuk duduk no ya kita banyak hal kasu pakuntal on lagi berjalan on hakalenti banyo banyak dekat ban kum yang Kristen sembilan pun tay ban rapat sejauh selama jing bisa on bah kai berjalan on hakalenti ada maskas ya yang berkendu kalong abang pai ni ga akos ga kam bastor ban ga berkendai dan khot kaban komputer hantu hadu ke banyo jadi bagune tiu soal bedang persat uji bermen bagi benyap sendran di prai lalu bagiran mak lunggo hakiran mak lunggo badopan siti depan dau di siti sedang maskos sakisnakok balada syam yakino hagalenti lagi sembilan lagi gente unyo alam lagi bankum balakum se Jerusalem tigat ba udang lek kalau cara poi jam Damaskus kendet latung syan na sabang ya ji syai na kajing syai na breng tila klon kham na kendau balu snau yitin ke ong ho asol Stol balai pun sitam benyana uti ulong milong uai atwai uti ong nalong cisu ya balai pun sitam ben kalau berkencat bersyak gideng pendem abalo kinyo bagi somayan ulong atwai ayu limon yang abal ne onda kental fai ong hu tuyang ki Rong support ke tasnong. Iyon saya thoi hami ayu gede yabe ba menle. Tetapi ke benta ke pol usol sabalong pol. Oleh kendo ini kendo ajiat yuti jauh. Kaji kendo Muhammad bapa Yesus kalong ba. Hadin Asia lanti jauh banyak berstambeng gini banyak yang berjalan orang bah. Aku lanti oleh syam mereka jing khama kawan bening. Bata jing khama kalau bah benkulon pok madan kepala bata tin jauhlai. Berkai ke basu tenang ni kalau bah. Kamkut tang ta
Henry ga ay baca long ba hadi mlakulon po maram. Urus nguru gasur. Ada sur long. Asor so dalam pensitom ben nga. Kata kata gasur kawan hauso. Hadi musol urus nguru gasur wan. Usulong mo kay kita sur kabakren ho. Baladi ng tao nagli jiguliong nilong ayu nilong way atway. Badday dang tahi pajuba ko siya kalom wa jisuong ngalong jisu yawan pinstomben kalom ko ba betkecap siya ikin din tundung aba kunta ulak nyo. Kalau semua bayan belong atrai ayu memon yang aban le. Wadin ini ai baro kalau baru slow. Itu kajing pensai, itu kesor buan benang. Wajib sulah keren ho. Ulah keli jigeli. Atrai ai juga memon yang aban le. Ubri bentuk sepang tajisu. Hemne bayo slow lembang jingen do jeng siam jeng Haji alam tijo ini ganti ni bekodor ibong atray kaya gabang mon nga bangal baragin mo subahap ko basyag taj sugaong ba habang poisnong kung sa batay ka ibo de banle ni balon ba ka ni gabang tajo ko do siyam jo haji alam tijo Damaskus hapre alam tijo lembah jo do barmet Warga sur kebakren ho, kalau berkelaj buat berkat ho, kalau berkelaj kim jo, kalau berlolong beri buat mai, kalau berkata kebenta, kalau berkelaj ho, balong buai pat, usyakri, uberan kamtam, ubakodor tam, kebangi yo juga ku, lembah kentin kebau thok sibuk siti kebau thok, si pramnet, anak tin jo berang jelaban syam, udai wei nak syakri yung fly walang atay sitom nagamdaman ng kurang yung mga gospel yung dahil yung baji kundo o yung siya mamarmet kasi yung kanyang kanigabenta ka doon kami yan ang dadyongi doon sibon kibriyo kasi kada giliyo small team yung blay ala bentip iki abra yalap iki bensin akin snow kipen snow team yung blay hindi habang kikundo yung kundo mamarmet yung Lesi kerja keduk gi long membaci pang sitom. Lesi kerja keduk juga long lebang ajing em juga. Adin bendam syok gila kelenti lagi wepat. Bun sini pai syok blay. Bagi ma pai syok blay. Ila yo aja kalamot bun sin. Kalau long juga ku dengan bentar jogi. Kata-kata juga bentar kabari bentar ajing tu galadi nama ajing syok wasimat. Mamat kalau kemudian kan hadu galata. Badan berikut di kubur bikin bau, ia ka, way kita tintin, kabalawan siyam na kitab, isaya kalau nak kebanyakan kau anggur kot kebalaga ombang, umasidap, uitu ialah kunrat, ukada ialah siot, hengai Israel umitu inga, baru pelang juga berkat siapang juga. Ada yang tin kebakian Allah Taala di berkat ini benda. Haji Syah ikon Israel gede gicet benriu. Yo boleh nak ku kerpang bacoki. Ulai lamiki, ulai ikamba, Henry aku menepor kami, kau minta gentin. Iba boleh nak persol ba usaya. Bau basida balong tong merat uitu locong kerenat jo berkada lesi dari kita sepakada kadai kawai anak kepala yo agri kuat hari bertai bagi on kadai kabrak hobi tu ta hari balong kabrak hobi dia kadai itu isyot cokenat hende ibri goblay ulat cik kerpang kem itu Hilau cuang kenrat
bagi berkat sepang juu. Kada gunting ke ba au boleh bersnol ba usaya. Kada gunting lesi berkat ini. Bahaba akan ni boleh terku ini. Bunsin lesi nale jongi. Ngimitu itrai. Ba bunsin lesi kan dia dibentak ke bangsan abade ba dibentak ke jika ke bekodor kalong ba. Taktin jomble kada ke wen ke bentak ke bala Banon ra'i ke jing itu ke bekam syai bekabne bagi tip kampa sepang play. Kabin kabi ke lomba yang pas tin jong play, tak tin jong play kami kai ni. Bakabin syai ni sepang. Ye yu de manle habere bangci ibigi baru play. Man om tang ke lomba aku on tim hari ke bentang ke ba lomba. Ukara wadai meran lebih itu election out kaba upalang ubasis pa jongkrai botwa leku berkat bodom itu yang jongkon ran kaba awat awak por mentah lomba ang iri si mentah ibri dia be si ke balong mai warang sing sakri blairo Bunsin, lesi, nakalian jungi kita nak balang. Kabalang bun misingot. Kabang laban yo si bun yikal baktiin jomblay. Kabalang cinta macam mesin le jungi. Bunsin so honcho bagi doan nak balang majuban. Bunsin yang ba, abi kita nak balang yim yo kejing yikal ke bakodor rota. Ende ke ige bakal ono ko nak takalong ba. Tapi kan gam takalong ba. Tim pat pet betul bahag tin jong blay ombe kebalan ngabala ban ai hi kita ibar olong awa pitip tin jong blay bak tin jong blay kan kai hi ba kala balai ke baro bai thuk kham ha blay bak ji tui galong labda jong hi tui galong ba ngini thu ya jong sing o jongi kabadai kebalan kabala ban ai baktin jong leng keben besar keben he keben sani keben ikai ni keben ai jistat syapak ke jing jungi bangla balik ke bahang keben tak burom jong leng keben tak burom jong leng amen